Dvoboj proti srbskem prvoligašu v Vojvodini z namenom vračanja tekmovalnih občutkov v tradicionalni turški pripravljalni bazi. Prvi testni obračun v tem koledarskem letu se je končal s porazom 1-2 po preobratu v drugem polčasu. Mariborčani so povedli v prvem polčasu z golom Jana Repasa iz 11 metrovke, potem ko je bil prekršek storjen nad Sudanjem. Feđa Dudić je dal na prvi pripravljalni preizkušnji možnost se pokazati številnim nogometašem. Pa evo, na kraju, nažalost smo izgubili, ne volim gubiti ni prijateljske utakmice, međutim moram da budem zadovoljan prije svega sa prvim povremenom koji smo stvarno odigrali na jednom visokom nivou uz potpunu kontrolu lopte, uz posjed lopte koji je bio jako veliki, dominaciju. Drugo povreme kad smo počeli mijenjati, osjetilo se definitivno neki pad i nažalost iz dvije baš velike greške primili smo 2 gola. Dosta dobrog tempa, dosta dobrih stvari, naravno da je i loši, jer primili smo 2 gola, naravno da je bilo loših stvari, ali za prvu utakmicu ok. Vojvodina, tim koji je jako dobar, koji je u prvenstvu Srbije trenutno 3. na tabeli, 2 puta ove godine su pobijedili Crvenu zvezdu i tako da je sigurno jedna odlična provjera za danas. Med njimi sta bila tudi 2 povratnika po poškodbah, ki smo jo povabili tudi pred mikrofon za pogovor o dogajanju po tekmi, Lan Vidmar in Čedo Bumbić. Jaz sem res za en lep čas počival, neki podaljšan dopust, malo daljša rehabilitacija, ampak vedno se je lepo vrniti na teren, oni stari občutek, adrenalin, tako da meni je bilo res nauživo. Pa hvala Bogu, baš teška su bila zadnja 2,5 mjeseca, ali radilo se jako u pauzi i još lepše se vratiti tako nazad sa ekipom, dobre pripreme smo krenuli, danas odigrali utakmicu isto i lijepo je opet biti na terenu. Pa jaz mislim, da smo kar na začetku mi prevzeli pobudo, da smo začeli zelo dobro z neko igro, videli so se neki principi v igri. To smo držali vse do konca prvega polčasa, pa na začetku drugega polčasa pa so njihova ekipa malo zarotirali, pa so kar prevzeli oni nekako pobudo in kako bi rekel, vse je bila močna, trda tekma. Na koncu žal zgubili, ampak se mi zdi, da iz naših napak smo dobili nekako 2 prepoceni gola. Pa mogu da se nadovežem na Lana da smo stvarno preuzeli inicijativu da smo mi vodili utakmicu i da smo prvo poluvreme završili dobro, ušli smo u drugo isto ok, ali imali smo individualne greške što su nas na kraju koštale, ali ok, tu smo da treniramo i da napredujemo i učimo iz tih grešaka. Mark Španerik. Pa ja bih rekao Mark Španerik. Svaka čast. Baš, svaka čast. Viher. Možda ja. Mašina. Pretpostavio sam, ali opet ja mislim da je to bilo sve knap. Pardon da sam dvomil v tebe. Odlično si se pripravil. Zdaj si to pokazal. Ako vam to kaže, onda hvala. Onda mi još draže. Ođo. Čipama. Bravo. Da. Ne bi rekao. Ja ne bih rekao. Ođo. Ja. Bravo. Evo. Izvini. Ti se vidio da je bil bolj umirjen. Ne, nije se vidlo, ali lagan je kad trči, tako da. Ne, to... Tak snjačo v fitnessu, da ste vsi videli, kako se odbila žoga bek. So sama kita. Pa naravno da je puno ljepše ovdje biti i trenirati sve, tereni su top, čitav hotel, sve je top, sve je dobro organizovano i naravno uvijek je ljepše trenirati kad je ljepše vrijeme i igrati.
Lahko bi rekel, bolj močne za mene, ko sem povratnik iz poškodbe, toliko bolj pomembne. Ampak ja, tu uživamo, imamo se lepo, moramo paziti predvsem pri obrokah, ker je res veliko izbire. Tako da, ja, upamo, da bomo tako nadaljevali in začeli prvenstvo, tako si želimo. Sa Širvisom sam u sobi, pa on je tude prvi leže, prvi ustaje, prvi se tušira, tako da je malo kao ajmo reći ženski pol u našoj sobi koji održava organizaciju i budi me. Jaz mislim, da bo neka njihova narodna. To te najbolj poznajo, tako da pričakujem en dober vokalni nastop. Da. Ja, jaz mislim, da boljše ziher kot nek jesenski del. Vijolice cvetijo pomladi, tako da lahko pričakujemo en živ Maribor, energičen in poln zmag, upam. Pa da, naravno, dužni smo klubu, fanovima, čitavom gradu da pokažemo to što Maribor zaslužuje i to što mi imamo u ekipi. Sad smo ovdje na pripremama, trebamo da radimo svaki dan bolje i bolje i da očekuju najbolje svjetlo od nas, svih igrača, to smo njima mi dužni. Šta nisam znao? Sve znam o njemu, sve znam. Dosta mi je brz uticaj dao u tome da kad sam ga vidio prvi put na terenu, zašto je ovdje. Tako da, drago mi je što sam njegov svoj igrač. Jaz mislim, da je en super dečko, super igralec in upam, da bomo čim dlje skupaj. Dobro. Verjetno punco. Neujezno. Bi bil problem, če je koga drugega. Obavezno Salano. Samo Salano. Hvala puno.